Muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu bemerewe gutunga imbunda cyangwa uko umuntu ashobora gutunga ikindi kintu yakeneye gukoresha mu buzima bwe bwa buri munsi, aho icyo bigusaba gusa ari ukuyitunga mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi ngibi ariko nanone bitabujije ko hari ababa zifite systeme n'amategeko arizo uzasanga kenshi bakoresha mu byaha bagasigara abantu bamwe namwe bakahasiga ubuzima. Muri abantu basagarirwa by'umwihariko ariko abirabura haba harimo n'ibyamamare byinshi byagiye byivuganwa n'abantu batandukanye birashwe, abandi bakaraswa ahubwo amahirwe ariko ntibapfe. Mwahaye ikaze kuri YouTube channel ya The Story House, aho uyu munsi tugiye kugezaho urutonde rwa bimwe mu byamamare muri Amerika byicishijwe cyangwa se byaturutse impfu z'amasasu. Uru rutonde rwibanza hanini ku birabura gusa, cyane ko aribo bakunze kwibasirwa n'impfu nk'izi ngizi. Njye nitwa Aniko Ingabiye. Ku mwanya wa 10 turasanga Isaiah Washington ubusanzwe yavutse ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu. Ni umukinnyi wa filime w'umunyamerika. Uyu nguyu yigeze kuraswa ubwo yari afite imyaka 18 gusa azira kuvuga nabi umuntu. Washington azwi muri filime nka Girl 6, Get on the Bus, Crocklin ndetse n'izindi nyinshi. Uyu mugabo kandi ari mu byamamare by'abirabura muri Amerika bikomeye mu ruhando rwa sinema. Umwanya wa 9 abasitari b'abirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri leta zunze ubumwe za Amerika turasanga XXX detention ku gicamunsi cyo ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2018. Nibwo umuraperi w'umunyamerika Jesse Dwayne Ricardo Onfro wari uzwi ku izina rya XXX detention yarashwe maze ahita apfa. Dwayne yishwe n'umujura hanze y'inzu icuruza ibikoresho bya siporo izwi nka River Motorsports muri Florida. Uyu muraperi yarashwe inshuro nyinshi mu ijosi kandi yari ameze nabi cyane mbere yo gutangazwa ko yapfuye saa 11:30 z'umugoroba kuri uwo munsi. Umunsi XXX detention araswa yaragiye muri banki gukura amafaranga mbere yo kwerekeza muri River Motorsports. Ibi ngibi byatumye ari mpamvu abantu bavuga yuko umuraperi ashobora kuba yarishwe n'umuntu wari wamukurikiye kuva kare, ushobora kuba wenda yarazi ko yabikuje amafaranga. Umwanya munani n'abasitari babirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri leta zunze ubumwe za Amerika turasanga Sam Cooke. Uyu mugabo Sam Cooke akiriho yafatwaga nk'umwami w'injyana ya soul, injyana yakoze imyaka 30 mbere yuko araswa ndetse akicirwa hasi y'inda moto iri Los Angeles mu kwezi kwa 10 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane. Iyicwa ry'uyu mugabo ryabaye nyuma y'amezi amuritse album ye yise In the Good News cyangwa se ntabwo ari amakuru meza. Umuyobozi w'iyi hoteli witwa Bertha Franklin warashe Cooke bikamuviramo urupfu. Yavuze ko yirwanagaho kubera ko Cooke yari yabuze imyenda ye afite n'uburakari bwinshi umugore bari bazanye muri iyo motel. Gusa nyuma y'uru rupfu byaje kwemeza yuko ari ubwicanyi bufite ishingiro maze Sam Cooke ahabwa ubutabera. Umuraperi Megan Thee Stallion niwe dusanga ku mwanya wa 7 abasitari babirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa w'imyaka 25 ubusanzwe yitwa Megan Javon Ruth Pate ni umwe mu bagezweho mu muziki muri rusange cyane cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa mu kwezi kwa 7 y'umwaka nibwo yarashwe mu birenge byombi. Icyo gihe Megan yavuze ko yarashwe na Toylanez, uyu bozi bakundana ubwo yavaga mu modoka yari irimo abantu bagaterana amagambo hanze hari habereye ibirori mu mujyi wa Los Angeles. Umwanya wa 6 w'abasitari babirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri leta zunze ubumwe za Amerika turasanga Notorious B.I.G. Kwicwa kwa Christopher Wallace wamamaye nka Notorious B.I.G. byabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 3 mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Icyo gihe B.I.G. yarashwe inshuro enye muri 2006. Mama wa B.I.G. umupfakazi we ndetse n'abana be batanze ikirego ku rupfu rwa B.I.G. bavuga ko polisi yo muri Los Angeles ishobora kuba yarabigizemo uruhare. Nyuma y'aho umukozi wa Los Angeles Police Department wari mu kiruhuko cy'izabukuru Greg Kading yavuze ko Marion cyangwa se Sword Knight umuyobozi wa Death Records ariwe wateguye ubwo bwicanyi mu rwego rwo kwihora ku yicwa rya Tupac Shakur. Uyu Sword Knight niwe wari kumwe na Tupac Shakur ubwo yicwaga. Urupfu rw'uyu mugabo rwabaje bagenzi bo mu njyana hip hop ndetse n'abafana ku isi hose muri rusange. Icyo gihe umuraperi Nas yavuze ko urupfu rwa Notorious B.I.G. hamwe n'urwa Tupac Shakur ari ukurangira kw'injyana ya rap. Ku mwanya wa 5 n'abasitari babirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri leta zunze ubumwe za Amerika turasanga Lil Wayne. Uyu muraperi w'imyaka 37 ubusanzwe witwa Dwayne Michael Carter Jr. ni umwe mu bafite izina rikomeye ku isi yose. Yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zirimo nka Lollipop, High School ari kumwe na Nicki Minaj, Miro yakoranye na Bruno Mars ndetse n'izindi nyinshi bitandukanye n'ibindi byamamare kuri urutonde byagiye biraswa. Lil Wayne we yigeze kwirasa kubw'impanuka mu gatuza ubwo yari afite imyaka 12 gusa kubw'amahirwe ararutoroka. Amazina yose ni Dwayne Michael Carter Jr. uvutse tariki 27 z'ukwezi kwa 9. Ni umuraperi w'umunyamerika, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, rwiyemezamirimo ndetse n'umukinnyi wa filime. Abantu benshi bo mu gihe cye bafata Lil Wayne nk'umwe mu bahanzi bakomeye ba hip hop kandi agafatwa nk'umwe mu baraperi bakomeye ibihe byose. Lil Wayne yatangiye uyu mwuga mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu afite imyaka 12 gusa. Icyo gihe nibwo yasinyishijwe n'umuraperi Birdman yinjira muri Cash Money Records gutyo nk'umunyamuryango muto muri iyi label. Lil Wayne kandi yatsindiye ibihembo bikomeye mu muziki ku isi, aho afite nka 5 bya Grammy Awards, 11 bya BET Awards, ibihembo 4 bya Billboard Music Awards, ibihembo 2 bya MTV Video Music Awards ndetse 8 bya
NAACP Image Awards. Uyu mugabo wazamuwe na Cash Money Records ya Birdman kuri ubu ngubu ni umuyobozi wa label ye bwite yise Young Money Entertainment. Ku mwanya wa kane w'abasitari b'abirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turasanga David Ortiz. Uyu mugabo azwi cyane mu mukino wa baseball, umukino ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa akaba yaragaritse kuwukina 2016. Mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa gatandatu nibwo David Ortiz yarashwe araswa mu mugongo maze amasasu ahingukira mu nda. Icyo gihe yarasuye mu kabari kahitwa Santo Domingo Night Club. Nyuma Ortiz yaje kugira ngo mu bitaro bya Massachusetts hashize ibyumweru 7 arataha. Wakekaga ko yarashe umugabo ni uwitwa Lord Ferrari Cruz aje no guhishura ko kurasa Ortiz kari akazi gahembwa yari yahawe. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2019 nibwo David Ortiz yongeye kugaragara bwa mbere mu ruhame. Ku mwanya wa gatatu w'abasitari b'abirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turasanga Marvin Gaye. Marvin Gaye ufatwa nk'umwe mu baririmbyi bakomeye babayeho yishwe arashwe na papa w'umubyara Marvin Gaye Sr. Ahangaha hari ku itariki ya mbere mu kwezi kwa 4 mu 1984. Icyo gihe yari afite imyaka 44, habura umunsi umwe gusa ngo yuzuze imyaka 45, aho bivuga ko habaye ubwumvikane buke hagati ye na papa we. Abapolisi bahageze nyuma y'iminota 20 Marvin arashwe, umurambo wajyanwa ku kigo nderabuzima cya California apfira mu nzira. Uyu mugabo umuzi mu ndirimbo nka Let's Get It On. Papa wa Marvin Gaye witwa Gaye Sr. yakatiwe igifungo cy'imyaka 6 n'igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo kuvuga yuko atishe ku bushake maze aza gupfa mu 1980 afite imyaka 84. Umwanya wa kabiri w'abasitari b'abirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turasanga 50 Cent. Curtis James Jackson wa gatatu, uyu wamenyekanye mu muziki nka 50 Cent, mu mwaka wa 2000 mu kwezi kwa 5 yarashwe inshuro 9. Icyo gihe yari ari mu modoka hanze y'inyubako ya nyirakuru ahitwa Queens. Akimara kuraswa ayo masasu 9, 50 Cent yahise ajyanwa mu bitaro kurwamo ayo masasu yari yamwinjiye mu kibuno, mu kaguru, akaboko ndetse no mu isura. Gusa ariko ku rundi ruhande isasu ryanyuze mu itama ryasize ururimi rwa 50 Cent rusa nk'urubyimbye burundu. Ibintu byatumye ijwi rye rihinduka nk'uko yarapaga kera ndetse bimuha umwihariko we. Ku mwanya wa mbere w'abasitari b'abirabura bicishijwe cyangwa se baturutse amasasu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turasanga Tupac Shakur. Mu mwaka wa 1994 nibwo Tupac Shakur yarashwe urufaya rw'amasasu ubwo yari kwinjira muri studio New York. Tupac yarashwe mu mutwe, mu kiganza ndetse no hafi y'ikibuno, nyuma aza kujyanwa mu bitaro aravurwa arakira. Mu 1996 ariko Shakur yongeye kuraswa Las Vegas. Icyo gihe ariko nibwo byaje kurangira yitabye Imana. Kugeza ubu impaka ziracyari zose ku rupfu rwa Tupac, ku buryo hari namwe bavuga ko yaba akiriho babishingira ku ngingo nyinshi zitandukanye bagenda bagaragaza, ariko amateka yo yerekana ko mu ijoro ryo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9 mu 1996 aribwo umuraperi yarashwe arakomereka bikomeye ndetse nyuma y'iminsi 6 aza gushiramo umwuka. Reka ngushimire cyane twanye muri kiganiro. Niba ari umusitari umwirabura wo muri Amerika uzigeze kugerageza kwicwa n'amasasu cyangwa se wanishwa karutoroka, udusigiriza rye muri comment. Uramutse kandi hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite, udusangiza nabyo muri comment. Mbere yuko ngenda kandi reka ngwibutse niba utarakora subscribe ikore kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye The Story House ikugezaho buri munsi. Ibihe byiza.